Swastiastu. Rahajang sore puniki majang ring semeton FB sareng sami. Sana nyarengen puniki titiang ring ambare kenten nggih. Ring rahina sane mangkin titiang puniki kejudi saking Putus Supartike pacang wacen cerpen utawi satwe bawak kenten. Ring rahina mangkin titiang iriki pacang nguacen cerpen utawi satwe bawak sane memurde tiang lakar satya ngan tiang dini ia diastun sing ada semengan wiadin sanje. Nah puniki kekaryan I Putus Supartike. Tiang lakar satya ngan tiang dini ya diastun sing ada semengan wiadin sanje. Keto janjin tiange teken beli. Tiang inget sajan. Tusing jelakar nyidang tiang ngeng sapang. Unduke duga se totonan mule saja. Duge se tiang ningalin beli mejalan pedidian semengane totonan. Beli neng teng tas. Mebaju kotak-kotak barak. Mejalan benang kauh nuju ke terminal bise lan negak di bangku lantange ngan tiang bis. Tiang lek tekang beli, tindakan beline, lan munyin sepatun beline ane mepalu, di aspale kanti jani nu deket di kenah tiangi. Entong ngainang sebilang tiang ningehang munyin sepatu mepalu di aspale tiang setate meki pekan. Mirip ke ento beli ane ngeliwat. Di ken-kene benah tebagan tiange. Nanging di ken-kene masih pelih tebagan tiang. Ane ngainang tangkah tiange kebes. Ya diastun abedik. Uli sesukat tiang nepukin beli. Semengan sanje tiangan tiang beli dini. Ditongose dini. Tusing mungkin ditongos ane len. Tiang kanti apal jam kude beli lakar ngliwat dini. Semengan ento suba pasti. Ya diastun beli nujoh nanging tiang suba nawang. Yen ento beli ane ngeliwat. Len asan bayun tiangi. Apa buin yen beli ngeliwat di malun matan tiangi. Kerasa ada ane ngebur isin tangkah tiang. Ngerudog cara kerog utawi ombak. Jeg sing kekena ban tiang lakar ngorahang kengken rasan tangkah tiang. Ane nomor 2, sanje masih suba pasti. Yen ada bis megerung sanje-sanjane, lege asan bayun tiangi. Ya diastun onen pasti ane ada di besi totonan wantah ragan beline. Sebilang anak ane tuun uli bise ningalin tiang. Ane si malu tinggalin tiang, tawang beli. Tuah sepatunya. Sepatu pantopel muarna selem ane melengis. Mire bulian beli rajin ngelap lan nyemir sepatu. Lan memunyi rikale metemu ngajak aspal. Nanging di ken-kene tiang tuah nepukin sanal jepit. Sepatu uwek murid-murid sekolahan, liu murid-murid ane masuk sanje dini.
Hutawi batis belah-belah tua-tuane ane teke uling peken. Nanging suba mekelo tiang ningalin beli ngeliwat dini. Beli sing taen meki pekan ke awak tiangi. Ningalin jelejeg tiangi. Mire beli sing nawang yen sebilang semengan lan sanje ade anengan tiang beli dini. Mire beli tuah ingat melaib yen bise suba memunyi pegerung. Lantas beli mekaukan teken supire. Tiang, sambil beli menekang liman belini cara anake ane medadan. Diketone beli pasti sing rungu teken apa. Tu sing rungu teken anak ngeliwat. Apa buen lakar rungu teken dewek tiangi ane state ngantiang beli dini. Tiang sujatine masih tu sing ngerti. Ngujang dewek tiang demen ngantiang beli semengan lan sanje sebilang wai. Ngudiang tiang dot nepukin sepatu pantopel ane melengis rekale ada bis ane teke lanunang penumpangnya dini. Apa ke tiang suba budoh? Yen rasa-rasang tiang henu waras kayang jani. Taen dini tiang ngantiang beli sakewala beli sing ada ngeliwat. Semengan tusing, sanje masih tusing. Ada ane kuang rasang tiang. Mirip ke liman tiangi utawi angkihan tiangi. Tusing. Boye jeliman tiangi ane ilang. Boye je angkihan tiangi masih ane ilang. Ane ilang tuah dewek beline ane biasane ngejelawatan di malun matan tiangi. Tiang makenah-kenah kijeke beli dinane totonan. Apake beli sakit lan tusing ngidang mejalan. Yen saja beli sakit, tiang dot nengokin beli kemu ke umah beline, ngabang buah utawi roti lan ngatehin beli ke dokter ngalih ubad. Apake beli suba suud utawi sing ngidang meli motor ane ngainang beli suud mai ke terminal ngalih bis. Yen saja keto, tiang pasti lakar pedidi sebilang wai mejujuk dini. Ya diastun dini rame, sakewala tiang pasti lakar merasa pedidi ulian sing ada ragan beli. Sakewala arpe ane kenhang tiang pelih. Karena buin manine beli buin ngeliwat dini, lan tiang nawang yen dugas beli sing liwat totonan tuah diner dite beli. Tiang sing nawang nyen beli. Nyen adan beline, dije umah beline, mirip umah beline pak-pak terminale ene, karena beli setata tepuk mejalan batis. Kije masih beli sebilang semengan menek bis di terminal dini, lan sanje marebuin mebalik mai menek bis. Mirip beli dari pegawai kantoran. Nanging ento makejang sing penting. Hane paling penting tongude tiang bisa inguh yen nepukin beli ngeliwat di terminale ene. Lan ngude tangkah tiang ing rudag cara kerug yen ningalin beli. Tiang gedeg beli. Basang tiang kebus ngerodok. Tiang sing nawang udah bisa kekene. Mirip ulian tiang ningalin beli negak di bangku lantangi di terminal dini ngajak anak eluh. Tinggalin tiang beli negak mepak-pakan ngajak anak eluh totonan.
beli nutur pedadoanan kanti sing rungu anak ngeliwat di malun beline. Nuturang apeke beli? Apeke beli nuturang indik dewasa ayu ngajak anak keluh totonan? Yen saja keto tiang cemburu beli, tiang sing idang nerima, sakewala tiang sing lahak ngoyutin beli, lakar kengkenang tiang sing nerima. Apake beli nuturang indik punyan ketapang ane mejujuk durin bangku lantang etongos beli nenegak ane tusing mekrisikan. Mujang tiang bisa ngorang keto, karena tinggalin tiang beli nujuang punyan ketapangi lan beli ajak anak eluhan totonan kedek. Apa kedekin beli? Apa ke beli ngedekin punyan ketapang ane sing ngidang ujang-ujang? Tongude beli sing ningalin tiang ane sesai ningalin beli semengan lan sanje. Tiang ningalin beli ngajak anak luh totonan. Muda beli sing ningalin tiang ane ningalin beli. Tawang beli kengken tiang ningalin beli ngajak anak luh totonan. Gedag, sebat, cemburu, dot tiang makin beli. Ngedeng anak luh totonan. Nampel pipine apang kanti barak. Lantas tiang nuludang ke tengah jalan. Sakewala tiang inget nyen dewek tiangi. Tongude tiang jabag mekenah ke keto nagih nampel lan nuludang anak eluh totonan. Yen saja tiang melaksana keto mirip beli lakar bangun uli tegakan beline. Beli pasti lakar gedeg, ngude ada anak ane sing tawang beli bani ngawag-ngawag metingkah. Beli pasti lakar melanin anak luh totonan. Beli lakar mebalik nampel pipin tiangi, ngorahang dewek tiangi buduh lan mangunang anak luh totonan lan beli megedi ngalahin ti tiang. Amat sakit tangkah tiangi beli. Tiang inget dugas tiang si malu nepukin beli mejalan di terminal ini. Melaib ngepung bis lan makaukan, tiang beli. Sambil menekang lima cara anak medadan. Beli melaib makin bisa totonan, makecos menek lan bisa mejalan. Tiang mejujuk ningalin beli. Bisa menjalankan tejoh, kanti ilang di pengkolane. Tiang ngarepang uli di tengah bisa beli lakar ningalin tiang. Kanti jani sube kudang tiban kaden, tiang ningalin beli ngeliwat dini, semengan lan sanje. Kanti jani sube amunto tiang jani ningalin beli sing pedidi. Sebilang semengan ke terminal ene beli mejalan pedaduan ngajak anak lo. Uli sukat tiang nepukin beli negak pedaduan di bangku lantangi. Beli janis tate ngajak anak eluh totonan. Yen ke terminal ene. Anak eluh totonan yang tengang tas beline. Rikale beli nyetop bise, anak eluh totonan lakar ngenyuhang tas beline. Disubane beli menek bisa totonan, anak eluh medadan teken beli. Beli ngwales medadan teken anak eluh totonan. Sanje anake luh totonan masih buin tepukin tiang. Diken kene mejujuk, diken kene masih negak di bangku lantangi. Sebilang ada bis ane ngeliwat pasti anak eluh totonan lak tekang bise. Patuh cara tiang. Yen bise ento mereren di malune lan beli tun uli bise. Anake luh totonan lakarnya makin tas beline.
lan beli mejalan pedaduanan nganginang ngajak iya. Mekelo-kelo tiang masih nepukin basang anak eluh totonan ngedenang. Beli ngusap-ngusap basang anak eluh totonan setonen beli menek bis. Keto masih rikala beli tun uli bise. Sujatine nyen ke anak eluh totonan. Marejani tiang nawang yen anak eluh totonan kurenan beline. Ya diastun beli subeng ngelah kurenan nanging tiang enu satia dini mejujuk. Ningalin beli sebilang semangan lan sanje. Dot gati asane tiang aneng ngentinin anak eluh totonan. Sambilang semangan tiang lakar nyakan di paon ngai jukut, ngai sambel. Beli manjus lan mepenganggo. Disubane beli suod mepenganggo tiang lakar ngaukin beli. Ngorahin beli medar. Tiang ngajak beli lakar negak tidur mejane namping piring misi nasi ane jakanang tiang. Medar ajak dadu sambilang nuturang kedis. Nuturang bis ane tumpangin beli. Disubane sud medar tiang lakar nyemak tas beli nih. Tiang neng-teng tas di samping beline mejalan nuju ke terminal bise. Keto masih yen sanje, tiang lakar ke terminale ngantiang beli. Negak di bangku lantangi sambilang metekan bis ane ngeliwat. Disubane beli tun uli bise, tiang nyemak tas beline, lantas irage ajak dadu bareng-bareng mulih. Amet liang kenah tiang, lege dan kadi-kadi. Sakewale tiang tuah mengipi, kerana beli sube ada ane ngelahang. Kerana dewek tiange tuah punyan ketapang ane ada di terminale ane. Mejujuk nyeleg di durin bangku lantangi. Adeke punyan kayu ane nganten ngajak manusia. Inggih suksema puniki satwa cutet sampun puput di tiang wacen. Iki tiang puputang galah puniki untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.